Thamaki kuri ingi ni irio cia gwitirwo mata no kungiaga gucenjia aria mehokaga iria ria Naivasha kwirumira thamaki o ici ni magwikora haceke. Njuge thamaki ni cinyihite muno ni ukorwo hena andu aingi muno iria-ini riri koguo no twende thirikari ingirire gatagati. Ategi na arugi a thamaki thiini wa iria riri makauga thina uyu umanite na gutegwo gwa thamaki ni andu aingi makiria muigana wa thamaki iria ire iria-ini riri. Mwezi wa 12 samaki hazijapatikana kwa wingi vile huwa zinapatikana, alafu maji imerudi chini. Maji haiko vile ilikuwa, sijui ni sababu ya mvua. Samaki sasa tunapata samaki kidogo na hata wenye wa kukula hakuna. Sasa customer anakuja mmoja na hata hiyo customer mwenye unapia samaki anabakini sana. Sometimes inabindi samaki venye ulikuwa umenunua unaenda chini vile ulikuwa umenunua. Na giki kiriro gitiguthirira miena-ini ya iria amu gikurika mihuko-ini ya aguri tundu macungirira ni thogora wa thamaki kwambatira. Akoni uhoro wa restocking, yani restocking ndĩramaanisha gukorwo thamaki ikiongererwo o hindi thiini wa iria. Thutha wa mieri 6 kana thutha wa mieri 5 mabati o thutha wa mieri 4 makongerera thamaki. Thutha wa mieri 4 nigetha andu mahote guka tota ihinda riri thamaki ni nyihite, thogora wa thamaki ukambatira iguru. Oho mai iria-ini riri ni maikurukite undu uria urarituhia makiria thuguri ino. Ngiribotera metha ya wonjoria ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Njuguna Wang'ang'a.